Shaba fethu kule video ade ngipostile kababa uGugu Dlamini la New Prison la eTextile la ekuthukwezwa khona izinto ze-manufacturing including ilento ingubo zokuthungela ingubo lezi egqoka ababoshwa ezithungayo. So kulaba fethu abafikile bangi-inbox abayinqaba abanye ngibaziyo nabanye ngingabazi. Ngazama ukubanika ama details ukuthi mhlawumbe bazomthola phi ubaba, then bathembisa ukuthi vele bakwi process yokuthi bakwazi bamsize. Kunomfethu nje one success rate enkulu when it comes to izinto zama appeal ekuthuthi abanipungose wempungose attorneys okhona nalawo on TikTok, yabo. So naye omunye umuntu engikhulumile naye plus engimjwayele, so washo ukuthi vele basohlelweni baseyinhlolweni zokuthi bamsize ubaba njengoba manje. So sebeke bayenza ama consultation nejele nayo yonke into, yabo. So ubaba ngicabanga ukuthi yona indlela angasizakala ngayo lo mfethu, futhi ngeke ngithi ubaba umfethu lwana ukuthi phela ngiyazazi inwele masuyishiye kanjani, kumele buye ngathi umdala kube ngathi uyikhehla kanti mhlawumbe untanga nje, yabo. So ubaba yona indlela angasizakala ngayo njengamanje ukuthi enze appeal and abe nenhlanhla phuma, ngoba ukuphika icala mawudonsa nje lezi igwebe ezinkulu njalo kusuke kuzosebenza against wena, ngoba ijele lisebenza ngomuntu othi yena uyalivuma icala, yabo. Lisebenza ngerehabilitation njengoba liwu corrections nje, lifuna ukuthi wena kube ukuthi uyalivuma icala. Akusho mina lokho ijele. So ukuthuka mina kusizi esingakwenza thina ukuthi stoyitwe against ijele, ukuthi why ijele likhipha imali kuzokhipha abantu lithi abawavuma amacala kuqala, yabo. So ukuthuka mina akukusizi. Wena hamba ubuza abaphathi bamajele or Minister of Correctional Service ukuthi why kuma procedures enokukhipha iboshwa nina nithi umuntu akalivumi icala lapha kuma social worker, otherwise adonseke kuze kuyovala. Kuba ngcono uma kuthi udonsa igwe efana no 10 years 15 years, ngoba ukusilungile ngizohlala u15 years wonke angifune parole. But kwisigwebe esifana no life esingena minyaka, yabo leyo, uma uthi wena uyagoloza ukulento ukulivuma icala, usuke uzohlala isikhathi singanani, ngoba kusho ukuthi wena usuyidecide ukuthi uzofela khona. And i-aim bafethu ukuphuma umuntu ayohlala nezingane zakhe azama ukuthi ahlele impilo kahle. Uma ukuthi ufuna ukuyi-challenge uyi-challenge, and ifile ka-DCS it's got nothing to do with ama-court proceedings. So ayikho into ezothi wena walivuma kwi-social work icala manje usuza la. So ngisho ukuthi ubaba lo udaba lakhe la-attend khona nabafethu bama-TV abasakhuluma nosingabakho Nxumalo lo spokesperson sa correctional service bazama ukuthi bamthole ubaba bakhulume nabo babe ne-interview naye. Ziningi nje inhlaka mfethu ezivelile la willing ukuthi imsize. Let's hope ukuthi ubaba lo uzosizakala aphume. So as for laba mfethu abangithukayo la anginendaba nabo lethu abe ngiinsist ukuthi istory salo baba ngisichaze khona bezosunderstand ukuthi into yakhe ithanda ukuba nzima, ngoba i-parole board ayim-accept umuntu othi icala kalazi. I-parole board ifuna icala othi umuntu uyalazi. Ama-social worker afuna umuntu othi icala uyalazi, ngoba njengoba nje kusuke sekuqediwe la kugweba lapha basuke sebedila nomuntu yena abathi lo muntu udonsa isigwebo sokuthi sizodila naye, yabo. So ke asithembe ukuthi i-appeal yakhe izoba successful, or at least athole i-appeal bail ezizinto ayifight esekwazi ukuyihambela yena iminyanga afuna ukuyihamba. Asithembe ukuthi yonke lento izophumelela, ngoba isiyacaca ukuthi yaphi mase kukhona umuntu othi no mina ngiyenzanga leyo nto, mina lo muntu akayenzanga leyo nto lekumina, yabo. Njengoba ingane nje siqalile yaxebuka yasho, and ibaningi abantu ababoshule lama rape nje kubangwa yona le mizi, kubangwa into ezincane nje umuntu amane athatha ingane ayifake ngale camereni ayidlodle ngento ethile athi wena hamba uthi umalume urapile. Baningi kakhulu, and yazi ethi masothi siyabheka a common case webhaya abantu beboshelwa into abangayenzanga hlezi kwi-rape, and kuyadabisa lokho, yabo lodwa, ngoba kusho ukuthi kunabantu abasebenzisa ngathini ubona or igender yabo, yabo lodwa, ukufeza ukulwa izimpi ezithile, yabo, zasemndenini or zakuma relationships. Ibhlungu lento.